برای تماشاوانان هجاده سالوگرا رفراندوما سرخوبونا کردستانیا بری چند روزان آهنگ داناسینا کمالیا کردی آلمانی باجاری شیلزویگ ل آلمانیا بریوچوم لحرما شیلزویگ فلنسبور یا آلمانی با آمده بونا حجمار کسایتی و برپرسین آلمان و کردستانیین لوی حرم آلمانیای دمینن آهنگ داناسینا کمالیا کردی آلمانی بریوچوم سروک کمالیا کردی آلمانی آمد دوسکی تایبەتژ کوردستان 24 ئاخەفت و دیار کرد و ئارمانج ji damezrandina komeleya wan nasandina nasname, kültür, çand û hunera gelê Kurd bi cîhanê ye û alîkariya Kurdistaniyên ku li Almanya dijîne taybet jî yên ku li herêma Şîlesvîg Flensburg dimînin her wiha Amed Doskî diyar kir ew dixwazin peywendiyên vê herêma Almanyayê li gel herêma Kurdistanê jî bihêz bikin Komeleya Kurdî Almanî di 22 Tirmehê ya îsalde bi fermî li dadgehên Almanyayê hatiye tomar kirin.